A činjenica da rade ljudi predrasude o ovom prostoru i uopće o nama, kao udruzi, kao garažama, kao bilo čemu, na temelju činjenice ona rekla kazala i oni stvore predrasude o ovom prostoru i o nama da nisu niti bili ovdje. Što će u Vrbovcu da postoje onak, svi su isti. Ono što je u Zagrebu, svi će to isfurati, svi su isti. Onda dok mi dođemo, recimo, da govorim sad za primjer sebe, ne znam, neću ulaziti kakvim drugim, dođeš tamo, imaš dredove, imaš pirs, obučen si tak i tak, koji vrak ti to visi, ne znam, na bokovima, ovo ono, i onda te gledaju kao... Dođeš u mljekarnu. Ti nisi normalna, ono, znaš ono, doslovno se odmiču od tebe i ono... Prošle godine smo počeli, ove godine nastavljamo uz micu po našoj domaći ili Uskrsni kres, gdje je Gradska udruga umirovljenika, Limena glazba, udruga Luč, udruga mladih, svi smo na vrpi da za taj Vrbovec svoje nešto napravimo, nešto lijepo. Glum je, eto, može se reći, postao prepoznatljiv prema upravo toj ekološkoj djelatnosti koju obavljaju. To na stariji vijek. Međutim, mladi vide najvjerojatnije više ove rock koncerte. A ono što ja mogu reći da sam zadovoljan upravo sa jednim cjelokupnim njihovim djelovanjem gdje okupljaju mlade ljude, gdje im daju alternativu da se i drugačije može zabavljati, da se drugačije može promišljati život i zabava, ali i daljnji razvoj cjelokupnog društva. Mi smo do sada uspješno najveći i najbolje rezultate smo ostvarili u pomoći starijima, nemoćnima, bolesnima, pa smo učestvovali su mladi s nama u sadnji zelenila. 80 komada sadnica su oni posadili prošle godine pod stručnim vodstvom. Evo, na taj način mi dajemo svoj doprinos da ne bi ispalo da penzioneri samo čekaju penzije, nego da i oni rade, a usput da kažem da je to jako jedna lijepa kombinacija. Penzioneri i udruga mladih. To je jedna jako lijepa i to je jako lijepa kompozicija koja se po Vrbovcu čuje, a što se tiče godina, naš prosjek se popravlja. Ključano. I sjesti malo i sok popiti daj ljudima. Dobro, oče. Ovo je stariji, točno na sami rođendan 20, to je poginuo, ovaj je 19. Ovaj je poginuo u Luji, mislim na ratištu, ovaj je poginuo u redovnoj vojsci. I to je mene na to i metnulo. Ja sam odmah bila šlagirana srčani i moždani i 9 puta me je trknula, ali 2 put me posteno. Ovdje tu je soba. Tu smo stavljali ove tepihe jer je malo bilo teško za proći, pa je zapinjala su kolica, pa smo onda to nešto premještali i tak napravili da je sad dobro. To je kao ta soba. Tu ima još jedna soba, makar gospođa ne spava na krevetu, ona stvari samo dok su unuke ovdje, u kolicima inače spava. Onda ona spava obučena i samo digne noge nekako na krevet i spava u kolicima. Kako ide na WC onda? Pa baš i ne ide na WC, ona, ja mislim, te ćeš ti reći nešto. Nećeš ti ništa reći? Da. Kako baka ide na WC? Pa baka ne ide na WC. Po projektu je uključeno 20 volontera, u tome je 25 korisničkih parova, u biti su to suprug i supruga, jedan korisnik je sam, a imamo u planu nova 3 volontera educirati i imamo 6 najavljenih kandidata za korisnike. I to je do sad
super funkcioniralo. To je dosta super funkcioniralo, nismo u godini i 4 mjeseca od kad radimo projekt nikad nije imali neku potrebu za promjenom korisnika, volontera, ili svi su se jako zbližili sa svojim korisnicima. Toliko da su jako emotivno vezani i to je nešto što je baš super. Ne, sama sam ja uvijek, ali to je moja udruga umirovljenika iz Vrbovca i moje volonterke su tu dvije. Da, dvije. Da. I utorak treba kupiti svijeće, posaditi kupaje, evo, gle, prazni su. Treba posaditi, zemlja ti je dolje. Donijela sam. Donijela si ju? Da, jesi po 80 liti ga meni? Je. Da, ima na račun tamo. Da. Sve smo mi. Dobro, tak ti treba. Teško je. Čekaj, pa nemoj mi gure, daj pusti. Ove moje. A sad dopeljaju mi specara, ide sa mnom u Zagreb i to je to. A drugo ne mreju, ne stigne. Ova nema auta, Zrinka nema auta, ova dobije auto na pol sata. Ali ja sam zadovoljna i to. Oprostite, ja sam zadovoljna jer da nema ko ići sa mnom u Zagreb, šofer me ne vozi. Da mi nema ko specaraj dopeljati, ja nemam šta jesti. Ja ga nemam na kolicima voziti, ni sama sebe. Sad idemo? Idemo, nisi si posudu uzela. To vam ostavim ja. To mi ti ostavim. I mi idemo i moramo još nekaj posuditi. Dobro, čuj, hvala ti za zemlju. Stare, čokolade nije niko ni kuša. Ali moj rođendan, vi dve morate tu slaviti. Ali ova udruga, nje pozivam na domaću kokicu, juhicu, a ko će ju skuvati, jadna ja? To je problem što ljudi naši tu po selima neće od kuća u domove nikakve, kako neko ode za 2 tjedna umre tamo. Svi hoće ostati u svojoj kući, a onda ako nemaju tak potomke ili ako potomci ih ne doživljavaju previše, onda ostanu sami i onda je to problem dosta. 5 deka bom smešao, to je nedopustivo. Deda, vidi, tak sam na brusi. Vidiš, to ti je bitno da pri svakom zamahu upotrebiš svu snagu. I onda kaj god zapne, to otkineš. Pa vidite da pokosim već čitavu, ali ja ne bi onoga pokosi cijeli dan. No? To se kosi cijeli dan. Ja, nekad sam mogao i ovak, ali... Ajde sad više. Ne, kaj strula je greda i onak rupetina je, nema više di se učvrstiti da je bi on trebao stajati na drvetu, ja ću kroz gredu nabiti čal da se drži, ne. Vrlo jednostavno. Vesna, ima negdje praznika? Pa da. A imaš tu alkohol? Grad onak daje nam isto određenu potporu, jer su primijetili putem ovog projekta da radimo okej stvari i da možemo. Tako da tu nemamo nikakvih poteškoća, mislim da se i na taj način nešto pokreće i drugačije nas nekako, koliko sam skužila, i sugrađani onak doživljavaju. Nismo sad samo nekakvi mladi koji ne znam, opijaju se samo, ništa ne rade, nego vidimo da rade konstruktivne stvari, okej stvari, mislim da je to isto. Okej. Samo postićemo kabel. Evo, izvoli. Ali sami time što dajemo nekakvom gradu, nekakvim sugrađanima, ljudima, djeci, mislim da je više na taj način su nas možda bolje doživjeli nego kad smo mi samo za koncerte, samo za nas je organizirali. Drži.